Mĩario ya atongoria mwaho ũrĩa ũranyita mbaru mũnini wa President William Ruto ya kuga mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ ahũrĩtwo njeki nĩ gĩkundi kĩa andũ akĩhũranĩra gĩturwa gĩa president nĩ ĩrarakĩte atongoria mwaho wa ODM. If he's looking for votes for president, let him look for votes for president. He cannot mislead and thinks that he can deceive Kenyans with cheap propaganda. So even the people who have called Raila project, it is indeed true. Raila is a project of the people of Kenya. He cannot be a project of the government. Mũtongoria wa arĩa nini mbunge-inĩ ya bũrũri John Mbadi augĩte Odinga gũkorwo ũteti-inĩ nĩ wendo wake kũrĩ bũrũri na nyota ya kuona iroto cia bũrũri ũyũ nĩ ciakinyanĩra. Raila Odinga has suffered for this nation, for democratization of this nation. If Raila Odinga wanted comfort, he is the son of the first vice president of this republic. Kaunti-inĩ ya Kisumu, mũmbunge Rosa Buyu atongoretie kambĩini ya kũria aikari meyandĩkithie taikia kura rĩrĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka ĩhingũrĩte mweke ũcio guothe bũrũri-inĩ. This is the only chance. Let us not wait that there's going to be another chance. There's no money for a second mass voter registration. Nimekuja kuomba wamama wote kutoka mashinani watoe vijana wetu wachukue kura. Na kuo kaunti-inĩ ya Kwale atongoria a kĩama kĩa ODM gũkũ meranĩire gũtiganĩria njatũkano iria yumĩrĩtie gatagatĩ ka mũmbunge wa kaunti ĩno Zuleika Hassan na mũmbunge wa tene wa Matuga Hassan Mwanyoa kumana na ũrũgamĩrĩri wa kĩama gĩkĩ kaunti-inĩ ĩyo. Tunataka pati yetu iwe pati ambayo itawakilishwa kila upande. Na kwa sasa hivi hakuna vuta ni kuvute. Tunaendelea kufanya harmonization. Sisi Kwale tuko kitu kimoja, hatujapasukana. Kawaida ni ile mambo kuteteseka hapa, lakini katika ile mambo huyana tutakaa chini pande huku na huku tukae chini tuweze kutatua tuendelee mbele na ODM itaendelea mbele. Atongoria ya maugĩte mũgarũ na atongoria angĩ arĩa makoretwo makĩanĩrĩra nĩ metĩkĩrĩkĩte kaunti-inĩ ya Kwale matirĩ marenyenya kuma kĩama-inĩ kĩa ODM na mwaka ũkĩte Raila Odinga nĩ wokagetha kura iria nyingĩ kuma kaunti-inĩ ĩno. Hata kama Ruto amekuja, yeye ni tenant, landlord yuko ambaye ni Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo, mimi nataka kuwaambia ya kwamba kama landlord yuko, tenant atakuja akiondoka. Tunajua kwamba tenant ni pesa yako. Unakuja unatoa pesa yako ikiisha unatoka na tenant mwingine anakuja. Na kinara wetu na deputy kinara wetu watakuja hapa, tutazunguka nao sub county zote hapa. Kwa hivyo ni hao. Sisi watu wa Kwale tunaingia kama washirika na wala sio wafuasi wa kupewa 300 na wheelbarrow. Kiribotera Inooro TV, Jitako Gathoni, Wajihia.